Clear tu te in zavayin si bai vekule. Tunjum video a chuan Antichrist chuan arore na kalphung aron manchan to ziale mitam takin chu an hmu theilo chungchang kan ron let le don ani. Kan sia chawangin he khovela hianin sa khwana thar kan ti mai aron chuak to a. An kalphung ero chu a thain khovel mitam takin an ngaina an thlop wangin bumin anomani ti anin shelo ti soitaila mak itiangem. Ma se chu a thleng der to sia. He kan soilai mek te po hi apon loi chawani a. A chungril zok le a chip cher zoka hanzir phei chuan khovela hian mitam tak ring tu te nge po hi bumin kan omani. Hei hi a chan ni theya langchu heng thil lo thlengte policy tharon chuak te hi thil chalo ni o mangin alang si lawa sumia wang tak chuan mitam tak hian an hmuthiam lo ani. Ma se thupuana min lo zirti rangin heng thil zongzong hi alo thlen angai na chan chu Krista daudal tu lo lan na tur ani sia. Heng shilok na hi adigani ngai chuan tunge a phena hiano mangle. Chuti ni chuan tunhun kher hi engwanga ni nge ani le. Tin heng thil hi alo thleng mek ani si chuan mi te shat lo hian engtin nge thil ti theina le thu neina aron chel ta kang. Chumi shetur chuan atop thlengin he video hi min lo en sak turin kan nge na che. Kan Bible chuan hun nunga hian rorel tu alo chuak don ti min shila chu rorel tu satle ani lovin a rorel dan tur te le eng ang mi zia nge aput tur thlengin aron soini chumi shethiam tur chuan kong sang sangin enge ani ti kan chui ho don nia. He sa kho chuak thar hi Bible chuan Babylon ti in asoya. Babylon kan lo shat chin dan chuan man laya kho pakhat kha ania nge hei hian thuril zok apai niang le. Bible kanen chuan chanchin tha a Johanna ziak te lekha thon sang sanga te le thupuana mi hi athukal dan te ain anglo ema. Thupuan ziak tu Johanna hne na hian pathian nelali swa hne na thu a shatir chu vantir ko te kaltanga shatirin na oma. Johanna chu Patmos Klerkara ma ni chawa omlai chuan a hne na vantir ko anron in lara hun hnunga thil lo thleng tur te dragon te sakol chungchang te indona lo tur te chenin mutir ani a. Johanna hi lali swazirtir ani satli alawa mangai Johanna tiya an lam kher kha ania ani hi lali swa Krista khen bea a oma cross thlenga zuitu kha ania. Johanna hian engkim kha mu vekani lali swan thilmak ati te khen bea omte a thole hnu te le wana alon thlengin tin kaushan lawin din dan te nen lam. Ti chuan kum engemaw zat alo ral hnu chuan Johanna chu no pangte ni to lovin putar alo ni ta a. Tin rom lel ram hnoya chuan an mitang ni in Patmos Klerkara chuan amatea da ani a. Kha hun takka pathian chuan rem changa laim hun hnunga thil lo thleng tur tam tak chu a hmutir ta ni. Tin Bible kan en chuan mun sang sanga pathianin ami te hne na thu a soi hiam thu mai atok lawa an thil shat te shefia thiam tur chuan in larna te mu mang te in a shilfia chenani. Josepha po amanga khan amahuna thil lo tur te shilfe in a oma. Tin Daniela po amahuna thil lo thleng tur te sakol te le lalram chungchang te shatirin a bokani. Heng in larna le mu manga kan thil hmu te hian hun hnunga thil lo thleng tur te le kan mahuna thil lo thleng tur te chiang takin min shatira thu mai ni lova ataka kan hmu chuanin kan tonga ke enghuna nge kan nom ti te kan sha fetin hlo na te emo hlim na te kan lo changa khang zong kha afia bikin min ten kan theng hil thei to lo chinani. Thupuan bu hi adang lam em maya lekhabu mai ani lova lali swa Krista achanga shillok na chiang taka kandon na ani. Bible bushang te kan en chuanin zirtir ten lekha thon te le kaushan shang te nena lekha an thon na te ania. Thupuan buwa ero hi chuan pathianin ama ngei na mishing te thu minron shil na ani wangani. Tin thupuan bu adang lambik le na em mai chu
le khabun hun ber le atop kharna ani a heta hian hun kal to te tun hun te le hun local tur te zong chu da in na oma afom kim vekani ma sang ko shan shwai tu te chen khat chuan thupuan bu hi amak adang lam a ha thak arab thak ni ten an chia a chen khat ero chuan he hi ko shan ten kan mo tak ni in an ngai thungani thupuana chuan he mei che chunga ro rel na azia thu kan mu a tin van tir ko pasari berbu pasari kengte zinga pakhat chuan mi bia a hote tuitam taka chu no che zwar ro pui tak shem na chu ke enti rangche lelel te chuan ani chu han ngai china leya omte po chu ami ngai china wain chuan shairuin anom chin ati a heta chiang te em chu no chi zwar chunga hian atira chang reng khanin atop na tur alo lang ngala chu achunga shem na alo thleng don ani ti hi Christian sa khwa a umma dei to khan he Babylon ro rel na le asa khwan na chungchang ki alo dei to a amai ro chu Bible hian engwangin nge hun local turata na kanin rin theina tura minzir tir si he bum na hi tun mai voini mai athleng ani lawa man laya changa lawom to ani he Babylon sa khwa hi mana chang khana lo to china a han rala atlu angte na nuwa kum zabidang aron in her chwa chuan aron chhaule china voini a hian he thilhin na takin aron changlian ta ni chumi zia chu he Babylon hi voini thleng hianin alo bo tak ngai lo ani ti achang hle mai aron lian twala aron chang chawa voini a hian a hun vor top chu aron thleng chauta ani engkim mai hi apeng tin te chu peifelin anom chauchan ta reilo te nuwa voini a hen engangin nge he khovela hian anron landan ti te kan soi chaule don ania lal Nebuchadnezzar aron lalai khanin atsakin thilati thei ema Jerusalem chu a opa Israel te po chu sala antangani Bible kanen chuan Babylon chu atluang ti in asoya lal Syria aron lalai khan kumbi si zanga somkwa pathuma khan Babylon chu tukdolin an oma chu atop hlen na torani in kan ringem thupuan kan en chuan Babylon ron lan le tur thu kha asoya chu ti ani chuan vo innia mi abum na hi ama ai khan achak to jok don ani chumi tan chuan mystery of Babylon thilmak hausak na te ropuin na tile bum na te ti in an soi to a ila oi lo chawani chuan lo ngak deute achan chu he shillok na hi kan ma a hian aron imphar zela chu po muang changin aron imphar mai ani to lawa na takin rang takin aron lang to zut mai ani zo na thei chu he hi aron thlenga ngem ti ani lawa chu aya chuan he thil hi engtika nge aron lanang ti zo khi ani Babylon hi tharau lam indo na chau ani lawa voinia chuanin system kalphung hi ani chuwang chuan engwangin nge he thil hi nar a harsat em ti ishi thiam theyang khovel ram shang rorel tu te chuanin he khovel hi thunun tumin ma an la a pakhat na chuanin kan sum le pai te chu poisa kan man chin chu ti topin cashless min man tira cashless hanti ha Mizorama po kan war to emma GPay te UPI EFT ya poisa kanin thon zung ang hi ni tina pahni na chuang khovel pumpui mai a hian kan ril ru hi duam na in akhat to a hausak kan tuma sumle pai kan du na hi ani a tina pathum na chuan cashless economy hi aron changduang em mai ni kanin peyemo kanin peilawemo aron thlengdon heng thil zong hian nangma aron thlen hun che a chuan engtin nge itiang heta lo ber mai chu Bible in minlo shilok ang zong aron thleng chung si hian mitam tak chuan hei hi an mu fia theilawa atlai lutuk ma hian mu theilawin an omang ti hi a hlo omani Babylon khoro pui tia soikha ani chena chuta chuan mi abum na hi thil chhani takin aron langa mitam tak chuan chu an mu thiam lawani khovel ta na cha kanram ta na cha tiangin aron langa ma se chu bum na kaldam phung ani reng boxia
he thil phena hianin tharau sual heng zong thunun tu te hi anoma wangin mitam tak an miti delin a omani he Babylon hian a entira chu sa khwana adera valu na tele corruption te hi ania chu chuan pathian chi bai kambuk na tura changin min la pengin min shwai shangani he Babylon sa khwa hian mitam tak chu sumle pai du na tele tharau lama po chang theilo turin min op beta Bible hian Babylon chu meichia angin asoya lalte khove lalte ne na in ngai na a an tluani ti in asoi ani kha he hian ati lan chian em mai chu voin ni kan society a mi ti hian ader meya sa khwa kan in man na le chumi chunga duam na te moral corruption nei chung sia ader meya kan nun dan atilang chiang em a Babylon hi Bible hianin voi zanni somriat pasari lam ania Jerusalem dota chuan khoming lam ngun ber ani ang tin Bible kan hmu chuan Babylon hian entir le pakhat chu ringtu te ti sheom na te pathian soichiat na te le lali swa zui tu te ti nom na akoka he thil hi Babylon hian sa khwana konga ngong anei dan pakhat ani bok chuti chuan ani chuan tharawin thalera mikal puya tin pathian soichiat na hminga khat lusari le kisom nei sakol sen tak chunga chuang meichia ka hmu a chu meichia chuan puan sen duk le sen lara sina rangka chak le lungman tam le tuikep lungina incheya rangka chak no thilten om amingai chin na thil bol hlua khat akenga achala chuan thuruk Babylon khoro pui leya no chi zwar te le thilten om te nu ti a mingzia ka oma tin chu meichia chu mithiang hlim te thisen le iswa martar ho thisen a rui ka hmu a ka hmu ve le mak ka ti em maya thupuan bung som pasari chang thuma changa chang ruk he sakol sen lusari le kisom nei hi Krista daudal tu Antichrist nia soi ani a tin aram optur te nen lam ti chuan tuifin ria chiao phowa chuan ading ta a tin sakol kisom le lusari nei tuifin ria ta lo chuak ka hmu a aki ha te chuan la lukhum soma oma alua te chuan pathian soichiat na hmingte a om boka thupuan bung som pathum changkhat tin kan chhiar zel chuan heti hian in ziaka tin alu pakhat chu thi pui khophia le hliam angin ka hmu a nima sela athi pui khophial tura hliam chu adam ta a ti chuan leyami zong in sakol chu mak an tia anzuya ti in ziaka Bible hianin he sakol hian mi te abum dan tur le akal dan tur hi chiang takin min lo sha tir vek ani ti chuan he sakol hi pathian soichiat na thu soina ka anhe na pe kania pathian soichia in aka a ang ta a aming lia omna wana omhote chu a soichia ti Bible chu min zir tira tin chu mai ba ka he khovela omte chu ama chi bai buk turin ati ani sakol masa hi Antichrist lo lang tur kan sha thiam theina tura symbol ania tin dragon hi setana ti na ani tin he Babylon ina apminga put Babylon khoro pui leya no chi zwar tele thil ten om te nu ti po hi tharau lama no chi zor na le uire na te milembiak na te akokin a entirani he no chi zwar hianin khovel pumpuya hianin huanga zaw na se ema sa khwana peng pakhat chau hi akok lo ani mitap takin heng zong phe na athang hi an hmu mai ani man lai Babylon lalram ro rel na phena thlara swal te khan kan vo in huna hianin ro rel na fong an la chel zelem ni le man lai Babylon lalram phena thlara swalan mani optu te khan kan vo in huna kan sarkar ate economic sa te sa khwana ate le kan culture ate hian min la obzui zelani theyem le Bible kan hmuangin thupuan bung som pasari akha no chizwar thutna kan hmua chu voini a hianin sarkar engkim chunga thunei tu ania tin economics duamna lo chhuana ania tin culture buma kan omna hmun le swang tuana kan nei na hmun ti chuan kongdanga soi chuan Babylon chu engkim thunei na le ro rel na alo ni ta ni
chu kan tun lai hun nen hian a in ang itivm khovel pumpuya ramshwai tu te chu thok howin mi puite an zalen na te thunun thei turin emo an thunhwaya anda theina turin ma an la in an jangwala thupwan bungsom paria chuan babylon chuan eile bar chungchanga sumle paya te in sum don ton na chungchanga fong a chelzia aron soya heta ngai twa zui tura poimu em mai chu kan vo in huna sarkari na in sum don ton na te eile bar chungchanga mi athunun dan hi ania chu mitam takhianin engthil nge thlengti chui zui emo ngai twa peilo emo ngai twa na changshe lo hianin thil lo thlenga piang mai hi bam phar hian an lo kwang kwa zungzungin an lo pom zungzung mai sia Bible chuan ami ngai chin wanga thin urna wain chu nam zongzongin an in to sia lelal te chuan ani chuan ngai china leya sumdong tu te chuan anom sak bol lutuk na chu an hausak pha chin atia thupwan bungsom paria chang thuma hei hi kan vo in hun nen hian a inang itm ramshang shang mai te chu leiba awangin thununin kan om vek sia mi hausa te chu an hausak bel thura engkim kan lei eile inte engkim mai hi he khovel trade system nen hian a in zom vek to sia heng zongzong phe na hian a hlau omber chu hei hi ani heng economic changkan na kan ti zongzong te hi hausak na lam ringot ani lawa sumi aya chuan mishing te an thu hnuaya minda na tole min thunun na tura an man ruwa ani zok digital currency centralized banking le cashless society hian sakol chin chiana kan nei theina tur konga ma an lamek zokani mi zongzongin an rin le ambei sei aya rangin hengthil hi alo thlenga nakina phei chuan tu ma in an ti top thei to lawang zona lo om theita chu he babylon economy hian engkim mai hi athunun hunatan kanim peyem le heng zongzong kan han soi to nangin mimal a engtin nge ngong aneyang le he babylon ina mi abum na chu sarkara te economy ate ani kan tia ma che mimal tin min ngong na le bum kan ol samna ber pakhat chu culture hi ni heta hian thang chu kamina ombokani a mela cha ngai na wa be aduom ma se achungril chu ange tin hlawom se ani he hi voin nia mi tam tak buma kanom na chu nia entertainment movie music engkima ania tin hollywood ate mi te hian lar kan saka kan du'a ma hausak kan saka lar kan du'a moi kan du'a chu chuan mani le mani chibai imbuk na min shwai lo ta mishing chibai kan wa buka milar kan ngai na te kan du huam na min shwai lo dani chu ta chuan nangero chu telve su la inbum tir ve suang che pon lama lang thei moi le lar le om taka langte hian pathian laka changin min shwai shang me kani heita ki setanan amman ro atana aron man ani a khovel sa khwana tia soi ani bok kan khovel chu he no chi zwari na a shairui thei tur hian a impe em to a chan chu engma irin angai lo engemoni I beiseya ivon chuan atok ti in zirtir na chak tak mai akal mek si a chan chu mithiang hlimte thisen le iswa martyr ho thisena an rui to wangani manlaya khan ringtu te ti du da an om ang khan voinia hian chu thil chuan he khovero rel na phong hi a chel le mekani ole he thil hi a hlau om lo tura ingai ani chuan ngai twa chaliang che history kan en chuan babylon ro rel na aron lana thil thengte kan hmusia he no chi zwar hian mi te ati she om mai ani lawa pathian ringtu te kha ti she oma tha kha nuama ti em mai ani zungol veiten zu an hua an ina nuaman ti em ang mai hian isha reng tur chu kumsang khat zanga somnga pangale sangkhat zanga somnga pariat inkara khan kaushan mingpu in ringtu te chunga khan thil rap thak le hlawom tak tak te chu ti ania chu thil khen lai hun chu england ani in lalnu mary bloody mary tia an ming an phua lalhun lai kha ani
khati hun lai khan ring tu zani somriat pariat te chuan lali swa Krista am phatsan du lo wang le an rin na an von nge tlat awangin halhumin an omani tin he sakol hi tiboral tu tia soyani buka tin amahun turpo chiang takin alang buka topa hne na achang lawa ti chha tin alo omdon ani ti Bible chuan chiang takin min shila thupuan bung som pasari chang som pahni atangin kan en chuan tin kisomi mu te kha lal som ram la nei lote an ni a darkar khat chunge ro chu sakol nen lal thu nei na an la changang chung chuan thu khat voin an thil ti theina le thu nei na chu sakol an pe ang chung chuan beram no chu an dowanga tin beram no chu how tu le lal te lalani awangim an ni chu an ni ang tin an ne na om kovate thanate rin omate chuan an ne bokang ati a tuna kan han cher zo ta ka khan lal somte anon lan tur thu asoya heng lal somte hi tu te nge ni tang le voin ni a hian anon lang to em an che zia te li an nun phung te sang chau ma sela an thil tum chu a in ang veka heng lal te hian mi pui te ram te nam te chong sang chunga thunei na an chel don ani hei hian no chi zawar chuan a thunei na chu khovel pumpuya hian heng sakol mang te hianin atilang don ani ti ati chiang hle hei hi khovel pumpuya sa kho pakhat lolan na tur chu ani nge mai tin he no chi zawar hian a thunei na chu lekko in sarkar sang te mangin aron outir dona aron chong don ani he no chi zawar chunga hian ro rel na alo thleng dona ama pui bom tu lel te chuan an la phatsan don ani ma se engwangin nge am phatsan ngotang chumi hnuah chuan engthil nge thleng zelang heng zong aron thlen huna chuan hoikir le na hun na om to lawang heng thil hi mitam takin ambe se aya main alo thleng bokang thupuan bung som pasari chang som paruken chuan kisomi mole sakol ngei chuan no chi zwar chu an huwa anga engma nei lo le sarwakin an siamanga asa po aneyanga mein an halra lang atia he atluk chiat na hi engthilin nge ron thlen ti rang tin engwangin nge he thili atop lama aron thlen thut na chan tur niang le atopa chuan he Krista dodal tu Antichrist hian ama lo chu pathiana biak adu don lova pathian anga in chalin tempula meu ading dona thupuan bung som pasari chang som pasaria chuan pathian thu te chu a thlen ma lo chuan adu zong an ti na tur le thu khat an lo vuak na tur le an ram chu sakol hne na an pek na turin pathianin an thinlunga atir si a ti nein ziaka tuna kan chher zo tak che akhan pathianin an thinlunga atir si ya atia achang chuan miswak swalte votse tur hian he thilapo lal somte mangin miswak swal vek he no che zwar hi ti chiat nan mang ani heng thil hi Bible a po kan hmu a khovela nge po hian kan tun huna nge po hian he khovel mi puite na kan dil le kan do ang nge chu pathian chuan min pe a sarkar emo sa khwana pathian telve lo na kan changanga chumi ma chon tur chuan he khovel hi a inbuat sai me kani heta itana zona poimo de om thei chu he khovel sarkar hetiang anga aron lan theina tura a foundation an siam mek lai hi I mu thiamem mitam tak chuan angai na an shelawa ambawani achan su thupuanin asoi hi an sha thiam lo wangin khati zong kha tun chuma kan ron le theite chu ani e